Ndabashimiye cyane mwese mwe mukunda B2B outcomes kandi bashimira ku buryo mukomeje kutugaragariza ko muri kumwe natwe haba mu biganiro byacu tubagezaho buri munsi amadocumentary ndetse n'inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Ndabashishikariza gukora subscribe na share inkuru kugira ngo inkuru iyo ari yose twa-uploadinze kuri YouTube channel yacu mubashe kwita muyibona bitabagoye. Ndakomeza kandi kubasaba kwihanganira ibi bihe turimo bya coronavirus, ariko dukurikiza amabwiriza tubwirwa na leta yo kuguma mu rugo ndetse no kwirinda ingendo za hato na hato no gukaraba intoki kenshi gashoboka ndetse n'andi menshi kugira ngo twirinde ikwirakwira rya coronavirus. Ni ngombwa ko dusangira amakuru kubigezweho na coronavirus. Inkuru igezweho nuko abantu batatu ba mbere bamaze gukira coronavirus mu Rwanda. Ni inkuru irimo kugaragara ku gitangazamakuru impinduka.rwa yanditswe na Nyituriki Joseline, ivuga ko hashize iminsi igera kuri 18 mu Rwanda hagaragaye umuntu wa mbere wanduye coronavirus agahita atangira kwitabwaho. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Ubuzima MINISANTE yatangaje ko batatu muri abo barwayi bagaragaje ko bashobora gusezererwa mu minsi iri imbere. Muri abo bashobora gusezererwa harimo Umuhinde, Umudage ndetse n'Umunyarwanda. Nkuko batatu babitangaza ngo bafite icyizere cy'uko bagiye gusezererwa kuko nta bimenyetso bya coronavirus bakigaragaza. Umuhinde aragira ati icyizere ko mu minsi mike ndaba ndi kumwe n'umuryango wanjye kuko nsigaje gukorerwa isuzuma rya nyuma. Ibi kandi uyu Muhinde yamaze kubatangaza abihuriyeho n'Umunyarwanda umwe n'Umudage umwe nk'uko byatangajwe n'umwe mu baganga bita kuri aba barwayi, akaba yabitangarije RBA avuga ko abo batatu benda kuba basezererwa bakava mu bitaro bagasanga imiryango yabo. Ubwo uyu muganga yaganiraga na radio y'igihugu yatangaje ko badapfa gusezerera umuntu gutyo gusa, ngo babanza kumupima hakarebwa niba nta kibazo na kimwe asigaranye mu maraso ye hanyuma bakabona kumusezerera. Yakomeje avuga ko ariyo mpamvu bivugwa ko bakize bagiye kubanza gusuzumwa bwa nyuma hakarebwa ko bakize koko. Kugeza ubu mu Rwanda imibare y'abanduye coronavirus ikomeje kugenda ibarurwa n'abantu basaga 82. Umuvuduko ukomeje kugenda uzamuka cyane, ariko nubwo uyu muvuduko ukomeje kugenda uzamuka, witwa Tom Close uyu azwi nk'umuhanzi akaba n'umuganga arahumuriza abantu avuga ko kuba imibare ikomeje kugenda izamuka umunsi ku munsi ko abantu badakwiye guterwa ubwoba nabyo, ahubwo bagomba kwishimira ko inzego z'ubuzima n'abandi bose bashinzwe gusuzuma coronavirus barimo bakora akazi kabo neza. Bitewe n'ikwirakwira rya coronavirus, inama y'abaminisitiri iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yateranye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane, hanyuma ifata imyanzuro igiye itandukanye irimo kongeraho ibyumweru 2 bisanga ibyari bisanzwe. Ubwo ni muri ya gahunda ya guma mu rugo amahoro. Ibyo byumweru 2 rero bikaba bizarangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane ku isaha y'isa 5:59 z'umugoroba. Ibyo kandi bikaba bije bisanga gahunda yari isanzweho yo kuguma mu rugo. Mu yindi myanzuro yafatiwe mu nama y'abaminisitiri nuko ingendo za hato na hato zidafite akamaro zibujijwe, kuva mu ngo no gusurana bitari ngombwa birabujijwe, keretse serivisi zihutirwa nko kujya kwivuza, guhaha ibiribwa, kujya kuri banki cyangwa abakozi bagiye gutanga izo serivisi. Ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizakomeza mu rwego rwo gukomeza gutunganya neza ibihembwe by'ihinga. Ibyo bikazakorwa hubahirizwa ingamba za Minisiteri y'Ubuzima mu gukumira icyorezo cya COVID-19. Kugeza ubu imibare igaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kuza ku isonga mu kugira umubare munini w'abanduye coronavirus, aho abamaze kwandura iki cyorezo cya COVID-19 ku 215 n'abantu 344. Ubutaliyani buza ku mwanya wa kabiri n'abantu 110 n'abantu 574, mu gihe Espagne iza ku mwanya wa gatatu. Abamaze kwandura mu gihugu cya Espagne ni 104 n'abantu 118. Ubushinwa buraza ku mwanya wa kane, mu gihe abamaze kwandura iyi ndwara mu gihugu cy'Ubushinwa bangana n'ibihumbi 81 n'abantu 554. Ubudage buri ku mwanya wa gatanu n'abantu 77 n'abantu 981 bamaze kwandura kino cyorezo cya COVID-19. Muri rusange coronavirus imaze guhitana abantu 47 n'abantu 264, mu gihe abamaze kuyikira bangana n'ibihumbi 194 n'abantu 666. Tukiri ku nkuru zirebana na COVID-19, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda iratangaza ko kugeza ubu abarwayi ba coronavirus mu Rwanda bamaze kuba 82, hakaba hiyongereyeho 7
baje basanga 75 bari basanzweho. Muri aba barwayi umwe yaje turutse i Dubai, undi aturuka mu Bwongereza, mu gihe abandi babiri baherutse kugirira ingendo mu bihugu byo mu karere, mu gihe batatu bandi basigaye batahuye ko bahuye n'abandi barwayi ba coronavirus mu Rwanda. Reka mbashimire mwese rero ariko mbashishikariza gukora share na subscribe kugira ngo inkuru zose dukoze uko tuzajya tuzishyira kuri B2B outcomes muzajye muzibona bitabagoye, bitabasabye kujya gushakisha hirya no hino. Ubwo ngewe na Kurikira Murenzi, iyi ni B2B outcomes.